Shubor nakaslem jong unongsan hima. Muslim ka party HSPDP Muslim ka Hill State People's Democratic Party Youth Wing hakar phonyo tarik unai tung arjar pasau kala yo ban pins kham mi kinong kit kam ka Youth Wing Central Body kinong kit kam ba thamai ba ka seng kala yo ban pins kham hakani ka sngi kilong uba korbar lang CMLA President Arkhelos Dingan Vice President ba Panshai Jewel Dakhar Secretary Aloysius Khadosau Finance Secretary Rajat Singh Wajri Treasurer ba Bobby Kharshandi Chief Organizer Penbiang El Marshilong Spokesperson Nangta kita khot ke isi kilong uba Elian Dakhar Kraukupar El Nonglat Shaihun Shangpliang Badba Clinton Shadab Layo Bantung Advisor da uba Shakliar Wajri MLA Kamau That Raishan Constituency Ubadiru Umindri Katanat Yelek Kai Kajila Hakani Kaski Pins Kam kita khot ke seng la don ringkat uba Methodius Dakhar MLA Kamau Shinrut Constituency ba Shakliar Wajri MLA Mau That Raishan Badu President ke seng uba KP Pangyang Ni hakabangin saki gani kasi ya ba yo ekon penskam ya ki nongkikam juga Youth Wing juga Central Body ka banang thamai ti haki katu kat ni ki penai ba ki senam mila ngi klem yo so ya kala ya kabangin yo ya kaban ya trekam ba Youth Wing juga Central Body dan ring sokmen gani kasi ya kabangi ka body ka thamai ngila yo kon penskam ka jing dar lang hang ni Puni MLA bagi Rom Jongi iba Methodius Dakhar pada Napo Jangka Bawaslu Konstituensi nanta ya minister iba iba Shakliar Wajri iba Jangka Mau Tarishan unjur ya presiden iba Pangmiang unjur ya General Secretary iba Panbor ya kebaik ladon tempat ini akan dikasih layon penskam begini income dia kan dikapur ngasuam kan itu dia coba begini income kepada Jangka nika body kepada kemah dari presiden iba dari Koperlang CMLA iba dari Napoka Motorjan Konstituensi nanta vice president di ba Arkhelos Dingan dari Jangka Bawaslu Konstituensi nanta nio secretary iba Panshai Jewel Dakhar iba dari Jangka Rambrai Jengam Konstituensi nanta finance secretary iba dari Aloysius Khadosau iba dari Napoka Bawaslu Konstituensi nanta treasurer Rajat Singh Wajri iba dari Napoka Motorjan chief organizer Bobby Kharshandi iba dari Napoka Jangka North Konstituensi but spokesperson Penbiang Lang El Marshilong iba dari Napoka Bawaslu Konstituensi nateng yor isi membahangi iba dari Elian Dakhar tai Kraukupar Lindo Nonglan Shaihun Shangpliang Clinton Shadab but advisor jongi iba Shakliar Wajri iba dari minister Jangka Sports and Youth Affairs but MLA Jangka Mau Tarishan Konstituensi di yang nikasi ketika bagi layon bersikap nikasi tangi ini.